Duh, haus cik mental cik. Duh, haus sama gitu yuk. Yuk. Nonol. Ayo tuh batulan. Nonton guna. Dituban itu nggak musik kenahu. Mending dangdutan. Quick. Gandeng gerang wae. Kemana wah? Jajan. Aya koran baca. Rumah sakit di salah satu kota daerah Jakarta terjadi kebakaran. Puluhan mayat berhasil melarikan diri dengan selamat. Geseran. Kenapa nonol? Main game atuh. Cik nempo dah. Ricing gra. Sulit lah nih kayaknya membaca koran. Aya berita serem ya. Seorang anak di Cina berusia 13 tahun mengalami buta mendadak karena bermain HP tanpa henti. Nonol. Enten. Penta jajanan anak. Wah, menta dawal. Tuh di tahian loba. Selah maca koran deui yuk. Sok atuh lah. Ya aya film serem. Jangan lupa saksikan nanti sore pukul 16.00 sinetron Ajab. Seorang teman yang pelit mati terkubur cor-coran dan tertimpa meteor. Waduh sieun nya urang mambung aja jalma pelit untuk urang geus mere es ka maneh. Iya, barengan ayo.